Yebo, yes, welcome to Gazankulu Entertainment. It's your homeboy Swash. Ni wili na kambe hii an interesting video ya Manyangatsi the Commissar Tabo Besta na Mr. Post. Topic eri loko Manyangatsi the Commissar ayisa beef mahlweni a destroy Mr. Post hindlele ya ximxelela. One day ago itsalele silandelaka a tsala kasi why D-man a performa engaku over toilet. The gym fondisi fane yi pfula xikolo xo dyondzisa tinqambi ku performa. Munhu o doha ku yimbelela a tlhe a doha no performa ya madoda yi phele. Ka comments loko hi hlaya comments live vone a karhi va kombisa ku vanhu vo tala va kha va kombisa ku Mr. Post di ta n'wi phinda misa loyi ta December hi yena ivi sesi yo karhi hi hlamusela leswaku sweswiwani ta chayisa nge hi ku yimeleli yi tsale ku wena u ta ku phinda munhu loyi ene hina hi ta chayisa lembe leri hi nge he ku tweli vusiwana ive yena sa hlamusela ku vaseketeri va dlidlimbeta mantsakisa ni mcontroller hi remote ni ri mukhukhwini wa mina loko ni lava ku mbhulusa na mbhulusa. Yes, ebe ya hi mhaka ku fana leyo a humeni hi humela handle hi vona ivi Manyangatsi a yisa mahlweni a hlanganya Mr. Post hi ndlela ximxela henhla. 21 hours ago a tsala ku kasi i mani wo tshamela ku ni edita ni n'wi byalela Johana di n'wi kotlela hi beef phela hi loko doku kumela khoneni ya mbedo u ta dya December ku vava ma vona but i vone swi va swi ri sharp eka yena ku ri i fane a destroy Mr. Post using this pick. Lo munhu a sala nuwa loyi a nga hala wa xisati i Lillian Dube loyin'wana wa brother i Desmond Dube, okay ivi then kulo editiwa u fika va susa nhloko ya Desmond Dube va vekela ya Tabo Besta Manyangatsi endlela yo fana leyo. So laha hansi laha hi vulavula hi ti-funeral planning for today so swa hi tshike. So lo munhu a nga sala nuwa D-man i vheta a twisisa ku no a ri ni tirhisa this pick and it might happen ku ri misa lo Manyangatsi Tabo Besta a nga va a endle mhaka ya ku yini ya ku a edita picture leyi hi yexe or a byela xin'wana xi n'wi editela ku a ta kota ku destroy Mr. Post hi ndlela yo fana leyo because a the destroyer once and vele beef a hi ku most of the time some other times ku vekeliwa na mavito some other times ma swi vona laha ku beefiwa mani va ri i tshama ka a tirhisa vito ra ku i Johani loro xiyisele xa Mr. Post va ri xa doha hi ndlela yo fana leyo no a hi humeni la no one ivi hi ya ka yin'wana leyi na yona yi confirmaka ku ri impela D-man i destroy Mr. Post hi ndlela ya ximxela henhla. Okay ivi leyi yin'wana 8 hours ago Manyangatsi the Commissar Tabo Bester a tsala ku mina Mr. Post a ni di chave hambi hi hlangana I see no need yo tsutsuma mara ka DJ Gift ni nga dya hansi imagine i luma hi matino lama ya mayelo. Okay wala ma vona ku ri na la wa destroy Mr. Post a hi vayeni ya kamba yin'wana yo hetelela. This one I think is the last one. 8 hours ago D-man a fika tsala ku numa Durban le wena wa ku tiva Durban wena kam ma vona eri Mr. Post la ka video leyi a diri ku vulavuleni ku duma Durban ivi yena a vutisa ku wena wa ku tiva Durban wena ka a Durban hi la kaya na loko mu vulavula hi ku khandziya flight u ya outside of the country maybe u huma outside of Africa u huma ya nyana vo Dubai so maybe kun'wanyani swo fana sweswo mara laniwa a ni Durban ka ha ri kala kaya anyone can go anywhere hi ndlela yo fana leyo. So D-man vuye full force loro is destroying Mr. Post full force na sure maybe hleketa ku ri since D-man a befe ku tlula mpimo laya ya degree ka risimu ra Manyangatsi i vona onge ka ha ri hava no i twa maybe di nge he vuyi full force di sala di destroy kambe ku di nge vuyi ti da chinga mana kona
kasi leswi di nga chinga swona risimu leri boya ku fund ndla yin'wana plan ya ku vuya di n'wi destroy again hi higher degree hi ndlela yo fana le so Dimani i vuyele Mr Post hi ndlela yin'wana xiyimo xa le henhla and Dimani i ta hlamula swi nga endleka this December di vuyela Thabo Bester Manyangatsi khomisa di n'wi karata di n'wi hlanganya ku ze ku vuya Saturday hi ndlela yo fana le so no well ma a ni nga na tala na ta hlamusela leswaku Manyangatsi u vuyele Mr Post hi ndlela hi xiyimo xa le henhla a destroyer again ku fana na yes okay sharp